Robert Thiaka ula ni Mweene kivila wa ikundi ya Maiuni CBO kuya Kangundo niwaweta ethiwa ndovoi isioni kivathukanio kauntini ya Masaku ikatumika nesa vatela Uteti na ngusanisyo nivatonyeka thina wa kiw'u ukathela na Enenthi kwiyiendeesya nthini wa maundu manima. Ikundi ni yambia walanio wa kutumia mwaki wa sua kana sola unaita kiw'u kwi Enenthi mbe wa 3 kuma Kangundo. Robert ainena na Mutongoi TV niwaelesya tamethi twena mathina ila mwaki wa stima watilika kumono na kulea ukwata utethio wa kiw'u cha ndovoi cia Maiuni aithingilila vata wa Enenthi kukwatiana na kutumia nesa makundi onthe alamena wendi wa kutethia. Boni Mutesiano kutuelesya. Niwe mulati ula wikwa tutuna utalo munene wa Enenthi nthino iso ithi cia Maiuni na mwithiruko mayo Kangundo akati onethitwo ta uthukuma kwa kavinda kumona mwaki wa gukuna kiw'u kuma ndovoini na kunya ikiwa Enenthi. Mweene kivila wa ngwatano ya mulati uyu ayenda Enenthi mausuvieti na kwithwa thayu kiwe na kuendea na uthukuma na muno kuveta ngusanisyo na maundu makonetie uteti nthini wa milati ya Mwenenthi. Kila weta ni gitumi kinene cha milati mingi ya ndovoi kukwama va kauntini ya Masaku. Tikulio enema muradi Maendeeo na utunengo support ila methitwe matunengete for that long period of time. Miradi mbingi ya siewune ya kuya ni siasa sia monyuvani make landatika siasa sia kiw'u yuke kunwa isola tinewe mana siasa sia kiw'u kitewa mbesa si ilio na kenzitwe kwito kenzitwe compoundini ya skulu na sindu isu ni siethitwe itautethia isio. Lakini tena mwekeo ngaino kututethia muradi witu no uneneba tena mibango minene. Milati mingi mitambo ya kuna kiw'u ithitwe ikuwa kungewa kana ingi kwanangwa na tumatena ituminzio na wendi musio kwi Mwenenthi enda Enenthi kusisya muno mulati wimwe makwatie ngikumalilika thina ulona ivo maikolwe na kwananga malila maitaiwe kana mathinikiye kumekwata lion na goodwill na nitinetie community for sensitization na nitina thinwe kiw'u muno kwa kila mundu around ni wese kana sola ni siaile kusovewa nundu nitunengia kiw'u chakeli sola ili ni insured nitina insuye sola ngenda wese ithia sika vandalizewa kana ikoywa kana kindu kiapeni sola isu ni insured. Our whole bore facility onayo ni insured nikenda wese ithia bo mbingi si kwa manundu a point reaches where ukethia a pump for instance neve kana mota neve na yenda mbesa mbingi muno na saa isu muinda fallback plan kila kingi tuitha tuyenda ni ku streamline finances wese ithia at any given time tina mbesa itonyorana oto endekethia kula kwene na ungamima milati kivathonyo ya kiw'u mwana tongo ikusisia mathina lame kumbela milati lete thithu ithukuma yendekethia mitambo ilengi na ndovoi kwa mite kiwe mitambo ya kuna kiw'u ya utumia sua no kana ila stima wethwa na mathina Enenthi maikale ukwata kiw'u ndovoi mbingi sikwamite presently especially nundu wa tariffs cia stima kwitha cieyolo na no nendekethia andu kuma experience ila tikwatie nundu tayu asisia umunthi kuisua na iti pambite kiw'u chuchu kikaenda head ya about 80 ku ya kimani teta asinai na kwou niendekethia andu mambe kwisilia alternative ways especially kutumia sola ndina ina mwekeo kana ni kupicha kiw'u bale biketia lakini ngaini museo na ethiwa na wekwatyo kana I think solar and green is the way to go. Thayu cha mulati umakwatianisa makundu kivathukanio na kumaulangala manene ila manakwata ya kwivia mwaki wa stima. Ndio yo ambite 2009 twithitwe tuirani na stima na in later years stima na tuika very expensive aidha ati kala uyamba ku disconnect wani bills na ngaiana tutethia or through help ya Equity Bank unity install ya solar sio pump kiw'u kikambata okula kinatwawa ni stima na kwa community na moyo mwingi muno yolo wala matu finance ye oteithangi community na yono ndo support. Okay, ni sola tunakitie kukovethwa kwa we will be paying na nitwakatania na Maiuni CBO atime ila manethiwe na thina stima wa watilika na to kama tukulio tutono matethia CBO inu twitha twa reach misi mingi muno na nundu usuni wewe ndi witu twethia tumanenge mkovola wea niye kuwa
solar system ila manenda na ituwa umundi twivo tu launch system isu o twise kana ni tuubike ya misi mingi wendo witu ni kana musi wonde lo represented here na olongi wa kwata information yitu ni tuubike ya kuwa matangi ma kila musi ola represented here na alangi meodio biko ni information yitu kwa usu ni wendo witu la tuibaba tubingwe mradi na tui open up to the whole community kana ni tukwatiania maundu ni maingi tuobona matangi peke yake kana kuthoa solar system ndini ya Masaku Kangundo nyanitoa boni mutesea.